Nyoronyo, kuna jak Jakarta. Ipegah lawaknya mandum, mangat tatat atra Jakarta. Punya demam lagi awaknya pegah. Tapi menau, nyengengkan tetap tajak ile. Boh juk boh belangan. Watai truh Jakarta, baru tabunan. Pubu gila ayah Jakarta. Kabeklam kagak pegah nyo Chandra singa wajah Jakarta, nyo Chandra singa wajah Jakarta. Leh pubu ke hana mohoja bikian. Oh mah, bah tak Chandra? Ha? Bah tak orang buat dah. Alah anak puja kopi anak minyak. Mai kena. Anak banyak-banyak je kopi kaju. Dia buat kebenar kagak. Ya habis baru pesan ni gop. Ni Iran ni jihad. Kak nak buka kopi tu umum. Kalau Ada angah gop. Dak kau ni jihad. Baik. Pakai aku umur op dah le. Pun tengok kereta baru. Kau kereta baru Iran, ada kereta baru, Tuham dah kereta baru. Muka tak kerut. Di bekas putra. Susah aku. Yang susahnya buah. Ayah lepas ke Jakarta. Yang betul. Hai kau beklam kagak pegah. Nyo Chandra aku nak ajak Jakarta. Bang budak nak bengok. Kahana le. Oh, kapal setek punya le. Ilong cukup penting je serun. Pun lek ajak long. Ni ala ke jarak kerung aja. Ada kerung jak sedot. Boleh aku je iya le boleh le. Yang payah kat balong, kerung dah kerja. Oh man udah dah kerung ni. Ya, cukup penting. Man, aku bayi. Cukup penting. Baik dia jung. Oh be mana bu. Bam nang ni. Oh ya. Pat mayah ke hana go. Ki berah nak kerung kerja. Kerung empat. Epa. Oh, ya pak banyak. Epa. Nya pun dah nak pun nak nanya. Dak ku. Nyampat. Kahek gap setek. Rupanya nyopan nah. Wah nak jak liang kalang belangong. Putra urusan ro ne. Kuna jak, kuna wo urusan long. Hana payah hari dah urusan buat gop. Yang kerja ke dalam pepatah, buat gop baik tarindu. Mengkemai ku hai tahila. Buat gop baik peduli. Mesti buat saudara. Galak tan ikut campur urusan gop. Mai pong. Dia pegah lah lero ni. Pubut di Jakarta. Jino siapa kamu dong. Kayaknya begini gede. Menyanyan pegang jak Jakarta kau tu buang. Putra debu. Nak sama lepas tu. Nyalung tu pun ron jak Jakarta kan. Pasti dia calek kan. Ngaku ju. Hai mai pong baik nak tuduh long. Pubuai long kuai calek ke di Jakarta. Ada hino dia ceh kena calek pumuceh ke di Jakarta. Ilong hana perlenyan. Jino aku nak pimpin nang ro. Mudra kuai aku pimpin. Kiban cara aku nak pimpin nang ro ilong. Yang kengkon pikiran ro ni. Mang bubuk ni cik. Nyokan nak calek. Sapat nak nyuk pegah putra terjual long. Bukan mai pong beli nem dawa. Ayah. Sebenarnya pubut dia mau Jakarta. Karena mai belangang-belangang ya. Anjuk pegah bakah Chandra. Sebenarnya ku jauh Jakarta nyona tujuan. Ayah na tujuan ayah ajak ke di. Hai kiban cara tujuan ni jauh Jakarta ngam belangang. Biasa ego bijak ngam pesawat. Biasa ngam kapal. Biasa re atu. Biasa re laut. Nyorak kerung. Kiban cara jauh Jakarta re kerung. Yang pertama menyo ayah ajak ngembelangangnyo pemandangan-pemandangan deuh haya kalen. Oninya engkut-engkut lam ianyo deuh haya kalen. Menumandum deuh haya kalen. Oninya yang tujuan ayah ajak ke di BNR Coffee Premium di Jalan Raya Eskondel Jakarta Timur. Kan Eskondel ayah hai. Yang di Condet di Jakarta Timur. Mau boleh teman ni jak kedeh ke pun nak main belangang. Ideh dum belangang. Bebe kita pui belangang. Kiban halo mai belangang karena ide nami. Oninya nalo makanan-makanan yang cukup mengalain. Menyo belangang hino hanalung me. Hana mungkin sip karena kan mudro-dro urung pajuh makanan ide. Mupluh-pluh dro, mertuh-tuh dro, meriberi-beri dro. Menyokan belangang ubeno belangang tak nak mai ke di Jakarta. Oh menyo mana berah aku jak long. Oh mai pong nyon jak ro lu jak. Boyak dia sama. Hana moho taju. Awak dro ni jak ngemoto. Lung bah lung jak ngembelangang. Selamat tinggal. Oh ma. Muka ke hang ke badannya.